mubaya ama on a exploité ma relation d'amitié, on a exploité ma relation ya bundugu, tu exploites mal les relations. Ok? Nous devons parler de ça. Parce que moi-même, je ne suis pas une ange. Je ne suis pas en train de dire comment hakuna point moyenye mu maisha yangu nye siko exploita kama mtu. Peut-être inconsciemment, on a retrouvé ou on a exploité ndugu yako inconsciemment. N'est-ce pas? Donc, nous allons donner des petits exemples et nous allons voir comment est-ce que si nous pouvons nous retrouver là-bas et comment est-ce que nous devons comprendre que ça c'est inakuwa kuexploiter mwenzangu ama sasa inakuwa kuutiliser mwenzangu mubaya ama kukamata avantage. Ok? Donc, souvent nous nous trouvons dans des situations comme ça. Mais nilitafuta aussi kusemea sana question ya Western Union. Western Union juu bamingi wenye tuko Bulaya tunajua ile situation ya Western Union. Afrique kila siku Western Union. Afrique kila siku Western Union. Afrique kila siku Western Union. Depuis que tulianjaka kutuma ma Western Union Afrique, hakuna kitu inashanjaka Afrique. Bandugu wenye tunatumiaka franka Afrique ya Western Union. Haba change, maisha yabo haichange. Ce qui est même grave, ma maisha zabo zingaliki na jiampire. Et nous allons parler de ça, ok? Mnaona batu wenye tunaishi mapa mabulaya, batu wenye wanaishi peut-être Afrique banazania kaseme franka, ukishafika tu Bulaya, kule banalipaka batu madolare, kule banalipaka batu mafranka mingi. Donc, ce qui reste en Afrique, banazania seme bale wenye balituma Bulaya ama bale balienda Bulaya, inakuwa sasa shamba yabo ya kukua na lima. Donc, ulifika Bulaya, bandugu wengine wanajua, habajuake kama mtu anafika Bulaya, anapasha d'abord kujiinstaller. Ulifika Bulaya, unapasha kujiinstale, unapasha kutafuta mapapie, kutafuta papie. Batu wengine banafika kama inchi za batu wenye hawajue lugha. Il faut d'abord kutafuta kujua lugha et tout. Souvent même tu vas voir, mutaona na banye balikuya ni ba jeune d'abord. Les jeunes donc ba jeune ba ma 20 et quelques. Hein? Donc ni mtu mwenye iko na tafuta d'abord kujitafuta. Yeye peke hayaji retrouver ata. Mutasikia jeune wa ma 20 et quelques, mais déjà kwabo kwa Afrique bananja déjà kumupatia ma obligation. Tuliona lupangu moya huku. Vraiment haiko franka mingi. Ukitafuta tu kututumia tu $10,000, balilomba tu $10,000. Comme ça tuanje namuna gani tuangalie si tutakamata na share ile lupango. Bandugu, mtoto wenyu anatoka kufika. Hana hata plus ya 30 ans ya maisha. Munaja deja kumupatia ma responsabilité. Ule mtoto hamujue kama alishapata papie, hamujue kama alishapata fasi ya kuikala, hamujue kama alishajistabilize peke mu maisha, hamujue kama kwenye anaishi peut-être kwa barafiki. Chuma tu mingi banafika kapa anafikia d'abord kwa barafiki. Anafikia kwa bandugu wengine. Pale kwenye barafiki kwenye yeye anafikia, haiko kwake. Pale kubandugu kwenye anafikia haiko kwake. Ça veut dire à un certain point naye anapasha d'abord kujiretrouver juu a envoler muma propre elle zake. Sa munanja sasa kumpatia deja ma responsabilité mtu anatoka kufika, mtu akingaliki jeune, hayapata papier, hayayua lugha, hayajistabilize mu maisha ya kazi. Hamuone kama muna destabilize ule mtu. Muna mudestabilize ule mtu. Malheureusement chez kwetu ba africain, tulishazania ile ma comportement zote ziko ma comportement normal. Haziko ma comportement normal. Les Africains, nous devons changer. Tu n'as pas changer ma comportement. Haïko ma comportement ziko normal. Chez les Africains, et puis, ce qui est même grave, chez les Africains, nous sommes encore ces seuls peuples-là qui pensent qui manipulent les enfants. Nous sommes encore ces seuls peuples-là qui pensent que lorsqu'on fait des enfants, ça veut dire que ces enfants-là doivent travailler pour toi. Unazania seme bale batoto wanapasha kutumika juu yako. Nous sommes les seuls peuples que munazania seme we utazala batoto kisha ukamate bale batoto ubagabulie ndugu yabo. Donc ulizala batoto 10 mais unajua kama grand frère wabo ma grande sœur wabo njoo anapasha kukamata ile ma responsabilité. Nous sommes encore les seuls peuples qui réfléchissent comme ça jusqu'aujourd'hui. Na njoo mana Afrika iende fasi. Jo utakutana familia yenye haina kitu. Munazala batoto 10. 5, 6, 7, 8 enough for this. Bazazi haba comprendre kama ile ni responsabilité yabo. Haba comprendre ile. Banajua tu aseme Mungu njoo anapanaka batoto. Mungu njoo ni bénédiction. Mungu njoo anapanaka batoto. Mais oui, ça c'est une bénédiction mais hautaleta aussi bénédiction ikuwe malédiction. Juu sa unaleta batoto mudunia benye haujue bya kufanya nabo. Haone kama ni ile inakuwa problème inakuwa malédiction.
Na ça haujue ya kufanya na wale batoto, ça veut dire que maintenant tu vas forcer et imposer aux autres les responsabilités qui ne les appartiennent pas. Est-ce que nous sommes encore le seul peuple qui ne comprend pas ça? OK? Muzazi we mwoko na niangalia leo mweo mwenye uko hauko juba mingi tunatoka mwele mafamia yenye mulizaliwa batoto ba mingi benye vous êtes venu sur terre, on ne sait pas ce que vous êtes venu faire. Pour manger, c'est un problème. Pour aller à l'école, c'est un problème. Pour faire des activités, quoi d'activité ni problème. Batoto africain ba quoi activité. On ne peut pas faire des activités parce que abazazi habana ma possibilité. Pour manger, c'est un problème. Pourquoi amener les enfants comme ça pour devenir des problèmes tous les jours, mon maïcha? Voilà maintenant, batu wenye biko mabulaya leo, njo sasa ma charge zenye biko nazo sikule mu Afrika. Mutu yuko bulaya, yepeke hayazalaka, yepeke hayaolewaka, hana bwana, hana responsabilité, mais iko na ma responsabilité zote za mu Afrika. Ma responsabilité zote za mu Afrika ni zake. Bandugu yake bote wenye balibakia mu Afrika. Jua mingi balitoka aussi mu Afrika, bakukuya mu manjia, seme bapara balibatuma mu Afrika, détrompez-vous. Kuko batu benye balitoka mu Afrika, anakuya natafuta njia yake yepeke. Alipita manjia ya Angola, alipita manjia ya yenyeko na mariske, alipita manjia zenye za Maroke, alipita manjia za mabato, alipita manjia donc mpaka nafika Bulaya. Donc alitoka yepeke kule juu ya survie, anatafuta survie yake peke kisa atafika Bulaya. Juu tu atoke tu basi naye mu misère. Sasa ule wa vile akitoka umoya, kama biko mfamia 10, anatoka umoya vile anafika Bulaya. Kufika Bulaya, ça veut dire déjà kama anawacha déjà presque bandugu 10 mu Afrique benye habajiweze. Ce qui est malheureux, comme il n'y a pas aussi l'éducation pour éduquer les gens en Afrique, bale bandugu ba 10 benye uliwacha mu Afrique, na ule bale bandugu ba 10, hakuna mwenye anajiweza, hakuna mwanaweza maisha yake. Na bale bandugu ba 10, kila mtu anapenda kuoa, anje kuzala batoto naye 10. We mwelukia Bulaya, we mutu moya, unajiretrouve uko na bandugu 10, 7, 8, 9, 10 mu Afrika. Na ule bandugu bote habajiweze, na wale bandugu wenye habajiweze, kila mtu uko nakwambia maprobleme yake ya bibi yake, batoto na fulani. Wenjo sasa unaanza kusomesha na batoto ya bandugu, na batoto ya ba cousin, na batoto ya batata mwasi, na batoto ya banini. Bandugu, munajua batu bangapi benye biko wanakufa Bulaya haiko juu ya mamaladi tu. Batu mingi wanakufa Bulaya juu ya ma stress. Vous savez ce que le stress peut faire au corps des gens? Munajua benye stress inaleta mu maisha ya mtu. Stress inaleta kabugonjwa. Stress, juu mtu kama iko tellement stressé, mwili yake inakuwa inamwanga chemical moja hivi mu mwili. Ina ile chemical ilikuwa inamwangika kila siku, inaleta débalance na inaleta ugonjwa mu mwili. Beaucoup des Africains aujourd'hui mu Bulaya biko banakufa juu ya stress. Meme mu Kongo batu biko nakufa juu ya ma stress. Juu unajiretrouver mtu moya iko na masharge, iko na responsabilité, hata kama dunia mzima banakupeleka yo, hautaweza kuipeleka wewe peke kwa mabega yako. Batu bangapi Bulaya mabunyumba yabo ilisharibika juu ya ma Western Union, ya ma problème ma Western Union Bulaya. Parmi les problèmes les problèmes qui divisent ma couple Bulaya, problème ya Western Union. Unakutana mwanamke alitoka kwabo, bali mfia alitoka kwabo, anakuja kuolewa Bulaya na kuingia tu mubunyumba. La plupart aujourd'hui mabunyumba haiko mabunyumba ya sincere tena. Mabunyumba ya leo haiko mabunyumba ya sincere. Mabunyumba ya leo ni inakuwa kama mabunyumba, inakuwa sama mabunyumba ya banasemaka nini, débrouillez-vous pour vivre. Donc mtu anaenda kujitafuta. Aujourd'hui vous allez trouver beaucoup de femmes biko mubunyumba haiko juu anapenda ule bwana. Iko mubunyumba parce que elle doit s'attacher à quelqu'un et cette personne doit lui venir en aide juu ye asaidie bandugu yake wenye biko mu Afrika. Muulize batu ngapi mabulaya hapa kwenye bunyumba inaribika juu ya maprobleme ya mafamie zenye banacha Afrika. Juu kila siku famie kuita. Oh, shie, hakuna hivi, shie hatukukula. Basi unasikia na bazazi bananja kuambia mtoto mwenyeko Bulaya, mwenyeko mbulaya, bananja kuambia seme basi bandugu yako habana kitu. Basi bandugu yako kama habana na shie, basi hata kama unatutumia shie, na shie hatuwezi kuweka meme ere na bandugu yako habiko banakula, na bandugu yako kama habapate. Ça veut dire biko wanakupatia, biko wanakuforcer ma responsabilité meme ya batoto yabo benye biko mabunyumba. C'est un problème très grave, très capital mu kwetu mu société.
Bandugu, unajua nini? Probleme iko shiba Kongole, si surtout shiba Africain, hatupendake kuangalia ma societe zingine namuna gani zina evolue. Hatupendake kukomprendre jua nini ile societe zina evolue namuna ingine. She tunazania kashie tu njo tunajua. Okay? Mukiangalia bazungu haviko watu banazalaka mingi. Haiko juu mzungu hana sperme. Unazani mzungu hana sperme ya kuzala partout? No, jua na comprendre kama ile ni ma responsabilité. Ana comprendre kama ukileta mtoto mudunia, unapaswa kuakompanye ule mtoto weye peke. Unapaswa kuakompanye nguvu yako yote na makapasite zako zote zenye uko nazo maisha. Njoo wana bazungu bazalake mingi. Na mzungu anajua kama meme kama hazale mingi, ye peke d'abord kama hauzale mingi, ça veut dire uko d'abord na moyen na makapasite za kuakompanye bale batoto bawili batatu benye ulizala, n'est-ce pas? Ça veut dire que hautabalalisha njala, haibita kuwa maisha ya masurvie, n'est-ce pas? Bale batoto habana seulement besoin ya bitu finance, mais biko aussi na besoin ya bitu bingine mo maisha. Ça veut dire ma activité, kutafuta kuangalia makapasite ya batoto biko namna gani, tu dois accompagner ces enfants et tout demande beaucoup d'argent. Muzungu hakontaki kwa mtoto wake aseme kesho mimi ndazeeka, huyu mtoto njoo atanikamata en charge. Personne dans ce monde réfléchit comme ça sauf un Africain. Personne. Hakuna mtu anarefresh akaseme mie ndazala huyu mtoto juu kesho sanda zeeka huyu mtoto atanikamata en charge. Ule mtoto mwenye unanja deja kusema atakukamata en charge. Eske unajua maisha ule mtoto itakuwa nini kesho? Ule usetamfa pe aussi mourir. Ule mtoto anaweza aussi kukufa. Sasa kama ule mtoto anakufa, we nani atakukamata en charge? Jua kuprepare maisha yako. Ule mtoto mwenye unanja deja kuexploiter, anatoka kuzaliwa kingaliki bebe, haujua hata maisha yake itakuwa nini kesho. Unanja deja kusema se huyu mtoto njoo atanikamataka en charge. Ule mtoto eske unajua ma responsabilité gani atakuwa nayo mu maisha yeye peke? Juu ule mtoto naye anapaswa kwenda kuevolue, naye aowe ama aolewe, naye ajue kukamata ma responsabilité ya batoto na bibi na bwana. C'est seulement les parents africains qui continuent à réfléchir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est même grave, ni ngaliki nasikia ba jeune, batu ya maaje yetu mpaka leo nabo biko na ile même langage ya bazazi yabo. Tandis que vous savez d'où est-ce que cette langage ya bazazi kwenye lipeleka batu leo. Comment est-ce que vous allez répéter les mêmes choses? Les choses qui n'ont pas marché pour vos parents, vous les répétez jusqu'aujourd'hui. Mungaliki muna y répéter. Tuko sama nyama za pori, hatuangalie ke nyuma, tuangalie benye habiku marché, tubikorige. Kama bazazi yenyu balifanyaka vile, juu bo habakujuaka peut-être mieux. Et ils ont fait ce qu'ils ont connu. Mais comme nye mulisha jua plus, comment est-ce que vous allez continuer à marcher dans les mêmes comportements, des mentalités qui amènent des problèmes? C'est ça que moi je me demande. Ibi mina bambia ni vya kweli. Africain akingaliki muzazi tu umoya leo mu sur terre, mwangaliki nazania aseme ndazala juu batoto yangu banikamate en charge. La vie est en train de changer. Tous les jours maisha qu'on a changé. La vie coûte cher tous les jours. Aujourd'hui les gens n'arrivent même plus à voir beaucoup des enfants mabulaya. Haiko jua sa bapeni nabo batoto ba mingi. Juu wanajua kama ça coûte tellement beaucoup. Faire nourrir 2 enfants, 3 enfants aux États-Unis, ce n'est pas de la blague. Ça coûte beaucoup énormément d'argent. Dans les jours à venir, la vie sera plus chère que ça. Ça bale watoto wenye mko mnazala mnasema sema kesho njoo batabakamata en charge. Avec la vie, comment la vie devient de plus en plus dure. Mnazala bale watoto batabakamata en charge. Juu yeye peka atakuwa na difficulté kujikamata en charge. Ça sera dur. OK? Bazungu benzenu banakuwaka banafanya alizala batoto bawili batatu anabakompanye na yeye peke sasa iko na akompanye batoto yake na yeye peke iko najiprepare ile sasa avenir yake dans les jours à venir iko na prepare anapatia watoto yake kidogo anakamata naye kidogo anatia kucoin anapatia watoto yake kidogo na anakamata kidogo anatia kucoin ça veut dire iko na prepare naye kesho yake. Mais Africain a préparé ni kesho ya batoto ni kesho yake, donc ni batu bialukia tu mu maisha hivi jutu ya kukuya tu kumu maisha. C'est grave mpaka leo kungaliki batu benye bangaliki na ishi vile même mu monde moderne. Muangalie ma société ingine na évoluer na muna gani juu tujue na muna gani ya kutembea bandugu. Munajua kama la plupart de nous les Africains, ma problème za mingi zenye muko nazo, kila mtu angalie maisha yake. Kila mtu angalie ma problème gani iko na mu maisha yake, vous allez vous rendre compte kama ma problème za mingi zenye muko na mu maisha yenyu haiko fondé par vous-même. Jusqu'à 90%, 80%, ce sont les problèmes qui sont fondés par d'autres personnes, d'autres problèmes de la famille. On vient vous les jeter. Banakia kubatupia ma problème zenye aziko zenyu. Jusqu'à 90-80% ya maprobleme tunakuwaka nayo haziko maprobleme zetu, ni maprobleme za mafamie za banakia kutudepozele.
Na ukikatala kuaccepte ile maobligation ya ile maproblème ma famille, unakuwa mtu mubaya. Ça veut dire, ma famille d'abord za Africains zilishaka kuwa na hii mentalité ya kuzania seme la relation se limite à ce que tu me donnes, la relation se limite mkufranka. Kama haukunipatia, donc haunipendi. C'est quand est-ce que vous allez commencer à comprendre kama ma relation ya bandugu, ma relation ya barafiki, haiko seulement les relations qui sont basées sur l'argent. Leo batu ngapi muafrika banaitaka bandugu yabo kubasalimia, kuangalia namuna gani huko, kuangalia eske mentalement, moralement, eske moralement, émotionnellement uko okay. Hakuna abaitanake. Hata kama banasikia uko na maproblème abatakuita. Habatakuita kuangalia na comment tu vas. Lorsqu'on t'appelle, c'est seulement pour chercher quelque chose. Ukisikia mtu anaanza kukuita Afrika leo, juma banajua sasa mwa mtu unaweza kumwambia naambia sema sasa nyinyi amuitaki watu kama hakuna seulement problème. Utasikia banaanza kukuita une fois, deux fois. Ukikuwa ya troisième fois anasababu kama nilikuita tu kusalimia, troisième fois anakuwa sema lakini unajua tuko na maprobleme, basi batoto wasome, basi batoto mwema siku niko na mtoto mwenye mgonjwa, mwema siku niko na hivi na hivi na hivi, toujours ma problème. Donc kama hakuna probleme hata kuita, na siku alipata ile franka, akishapata ile franka hata kuita tena, fini la relation. Ça c'est quel genre de comportement, de mentalité? Et tout ça, ce sont les choses que nous encourageons. Ni maproblème yenye tuko tunaencourager. Ndabapatia ma exemple zingine zenye ziko très typique, OK? J'ai eu des gens qui m'ont appelé à partir d'Afrique kuniambia seme, dada, niko naoa mara hiyo, wewe njoo utanipatia mangombe. OK? Ndugu, uko naoa, mimi njoo ndakupatia mangombe. D'abord, tant ou réfléchir kama il faut uowe. Ça veut dire il faut d'abord kujua kama kuoa ni responsabilité. Ça veut dire utenda kama ta bibi, ule bibi atanja kuzala batoto, bale batoto na bibi na responsabilité. Jua kama we peke, haujua hata hauna ta franga ya kukamata ngombe. Ça veut dire d'abord uko irresponsable. Comment est-ce que hauna franga kukamata ngombe, unaanza kurefleshia kukamata mwanamke? Jua mwanamke anapaswa kukula. Ule mwanamke unapaswa kujua mentalite yenyu Afrika sema mwanaume njoo anamkamata en charge. Mbo ule mwanamke anapaswa kukula, anapaswa kuvala, mnapaswa kuishi quelque part. Sasa wewe mwenye hauna ngombe ya kuoa mwanamke, unatafuta responsabilité ya mwanamke juu fanye nao nini? Juu saa mimi enda kupatia ngombe uowe. Ça veut dire mimi na kuencourager mu bêtise. Juu ile ni bêtise. Msizania sema mimi enda encourager mtu aseme aende kuoa na hana kazi. Ça ce sont des bêtises. Moi je ne peux pas encourager des bêtises. Ule uniambia seme dada, unaona mimi nakuwa grand garçon. Na mimi naweza kupenda kabeme kukua na maisha avenire. Ngombe ule niende kuoa, eske ngombe moja banalombaka $500. Unaweza kunitafutia $1000, ça veut dire de ngombe niangalie kama kale ka $1000 ndaka tourner mu business, ile business niangalie namuna gani na mimi ndaanja maisha. Ndio vile wanafanyaka. Hakuna mtu mwanalembaka hapa aseme bamutumie franka, habiko ba mingi. Asiba mtumie franka anje business, na benye bana lombaka franka business ni bongo. Juu anajua kama ile akwambia umtumie franka business, utaitika juu unajua kama ni business, kisha 6 mois après anakuja tena kukuambia sema ile business ilianguka. Sasa wewe mwenye hauna ngombe, uko unatafuta kwenda kuoa. Uoe juu ufanye nini? Uoe juu ufanye nini? Angalia mentalite ya batu kwenye iko. Mbo sasa mimi nikikupatia ngombe, ule bibi anakuya anaishi anaanza kuishi munyumba. Unamulala ako kila usiku, kisha anabeba mimba. Kisha ule bibi akibeba mimba, il faut ma consultation, il faut kwenda kwa hospital, il faut kisha taniita tena. Dada unaona belle-sœur wako alishakuwa na mimba. Moi je ne suis pas facilement manipulable moi vile ma bêtise. Belle-sœur wangu alibeba mimba, mimi ndio nimbebesha mimba. Haiko mimi ndio nimbebesha mimba. Wewe ndio ulimbebesha mimba, unapasha kuwa na calcule na vision ya kujua responsabilité zako, na unapasha kujua kamata ma responsabilité yako en charge. Haiko mimi ndio nibebesha yule mwanamke mimba. Ule bibi mwenye hauwezi hata kuoa, hauna hata ngombe, unapenda kisha bakupatie ngombe uende kumuoa, kisha kesho wanje kuita watu aseme bibi iko na mimba, kisha après pale bibi alizala, il faut kumtosha ku maternité, kisha après pale batoto bananja masomo, kisha pale sasa ile ma responsabilité utaipatia nani mpaka siku gani?
Voilà comment est-ce que les gens sont coincés avec les responsabilités en Afrique. Juu kakako akikuita anakuambia seme anapenda ngombe ya kuoa. Unamtumia ngombe, ça veut dire que utamwakompanye mpaka siku wale batoto batenda kumasomo na kuma université. C'est ça les problèmes que vous ne comprenez pas. Ça, ce sont les comportements à décourager dès le départ. Hauwezi kuoa kama hauna makapasite, hauna ngombe, utenda kuoa nini? Utaoa namna gani? Hauna ngombe, hauna ta ngombe ya kuoa, utaoa sasa, utaoa juu fanye nini? Moi, ce sont les comportements que moi je n'encourage pas. Je n'encourage pas ce genre de comportement. Siezi hata kuencourager. Na utaona mwenye alikwambia seme iko na ngoya ngombe aseme wenjo tampatia mangombe. Siku ya mariage sasa, angalia lufete, mimi nakwambia lufete. Utangalia ile mafete yabo yote haikutaki moya 5,000 10,000 dollars. Sasa we hauna kazi. Ulio kamate d'abord ile mafranga ya mafete yenye mko mnafanya nao mafete vile, ukamate ile 5,000 dollars kama ilikuwa 5,000 kama ilikuwa 10,000 dollars. We na ule fiancé wako, muanje d'abord business. Muangalie namuna gani muta produire ile franka ijimultiplier. Muna kamata 5,000 dollars nye banyamuna kazi munaitia mufete. Fete juu ya kuimpressioner watu. Kisha après pale maisha inakuwa difficile. Inakuwa munabakia bamandia kila siku kulomba batu Western Union. Moi je me dis c'est mes amis. Mimi najua kama mu maisha mtu mwenye ko responsable wa mtu ni d'abord bazazi. OK? Responsable wa mtu mu maisha d'abord ni bazazi yake. Juu bazazi yako njoo balikuleta sur cette terre. Tes parents doivent répondre à tes besoins jusqu'à ce qu'on ajua namuna gani ya kujikamata en charge. OK? Donc mie sikukuletaka mu maisha juu uanje kunibebesha mamizigo ya Western Union. Unajua nilikulombaka ukaniima, mais j'ai droit ya kukuima juu mimi peke niko na mabesoin. Moi-même j'ai mes besoins. Unadhani mimi sina besoin maisha? Moi-même j'ai mes besoins. Moi, je ne t'ai pas amené sur cette terre juu nikie kurepondre kwa besoin yako. Mtu mwalikuletaka kwa hii terre ni baba yako na mama yako. Ce sont des gens qui doivent répondre à tes besoins, pas moi. Mimi hawezi kunifanya enemy kwa sema juu nilikuima. Moi, je ne te dois rien, absolument rien. Mimi sikudevoir kitu. Na kama mimi nakupatia ni volonté na amour. Si je ne te dois rien, absolument rien. Bamingi babati ya Western Union balishanja kuifanya ondire inakuwa devoir yako, droit yake umpatie. Kama umpatie ni problème. Non. Haiko devoir ya mutu. Les seules personnes qui te doivent jusqu'à un certain temps ya maisha yako kwenye balinjua kama bali ya kuaccompagner mpaka ukue mutu ni bazazi. Personne d'autre. Donc avant ukie d'abord kunifanya mie masawa nikuwe ennemi wako wa Western Union, va parler à ton père et ta mère. Ubaulize programme yabo ilikuwaka nini kukuleta sur cette terre. Haiko mie masawa njo nikuletaka sur cette terre. Moi si je dois répondre aux obligations, aux devoirs, inapasha kwa batoto benye mimi nilizalaka nikaleta sur cette terre. Na njo tu kitu moya Mungu anaweza kunikondane nayo. Le Seigneur peut seulement te condamner kuma devoir yako ya kupatia kama ulileta batoto sur cette terre. Juu Mungu alisema bazazi njo ba Mungu za hii dunia. Mungu hakusemaka mtu mwingine ko responsable wako mwa hii dunia. Hakuna. Lui-même Dieu il savait, alijua kama hata kwa sur cette terre. Njo maana alisemaka bazazi njo ba Mungu ba dunia. Donc hamta kama mnapatia watu wengine ma responsabilité zilishaka kuwa ondire mamihali. Shie tuko tunasufrire alors que shangazi yetu, babetu mkubwa, oncle yetu iko na moyen, meshe tuko tunasufrire. We, utapatia shangazi, oncle responsabilité tandis que wako na mzazi. Shangazi hakukuletaka sur cette terre. Baba mdogo hakukuletaka sur cette terre. Baba mdogo shangazi ne te doit absolument rien du tout. Na kama baba mdogo ama shangazi anakusaidia, tu dois remercier Dieu. Na unapaswa quand même kumremercier le shangazi. Juu alitoka ma obligations zake zingine juu ya kukusaidia we. Haikuwa devoir yake. Batoto ya ba-africain, shie bote ba-africain, mentalité yenye tunakomala nayo, mentalité yenye iko ma mentalité moya za mubaya sana na njoma na tuko na jiretrouver ma communauté, za ma problème za mingi sana. Parce que vous allez voir même dans des familles, batu ma problème iko na ma famille, ma problème tu ya ma franka ya ko exploiter batu. We hauna kazi, hauna maisha, uko naendelea kuzala. Kisha ibale batoto unabakamata unaenda kubadeposer kwa ndugu yako. Sasa ndugu yako, eske ule ndugu yako hana ma probleme maisha yake. Hana ma devoir na hana ma responsabilité.
Unazane ule ndugu yako ataweza kuservire na batoto yako na batoto yake bule bumamwaye bwenye iko nayo? Si les moyens ne sont pas bonnes, ataservir d'abord batoto yake. Na sasa ataservir batoto yake, maprobleme zinakuwa mafamii. Batoto ya ndugu yake banakuwaka kule, mekubatesa, habapati yake kitu, tout ça. Est-ce que nous comprenons au moins souvent ce que nous sommes en train de faire? Hiyo ndio mimi niko naita exploitation. Utona dada moya hivi anazalaka yake tu kila siku, anazalaka na kamataka batoto kwenda kubadepose kwa kaka yake, kwa belle sœur. Kaka niko na franka, belle sœur anga nekalia kule yepe ile chakula ya kaka yangu na mimi nenda kuacha batoto yangu kule. No, ndugu yangu. Habazali yake mwenzeko, habazali yake benzako. Hautazala jua kwenda kupatia benzako ma responsabilité. Hapana. Kama uya comprendre, ça veut dire quoi? Prendre soin et prendre les responsabilités. Usizale. Usiende kujilancer mu ma responsabilité zenye hau comprendre. Ba africain tunapasha kuwa éduquer et rééduquer. Juu mentalité banasemaka la pauvreté c'est d'abord dans la mentalité. Pauvreté iko d'abord mu mentalité. Juu kama mentalité iko pauvre, hakuna kwenye tutaenda bandugu yangu, niko nabambia hakuna kwenye tutaenda. Nibapatie exemple ya ma société. Mwangalie ma société chinoise. Munaona kuba chinois. Mimi naambia kabatu, il faut comme na comprendre ma société zingine zinamuna gani zina évoluer, juu na shit juu kuchanger. OK? Mais mimi naambia malheureusement shit tunazania tuko na akili kushinda watu wote. Mais alors que shie mukiangalia continent yetu, ndio continent ya plus pauvre yenye haina kitu, donc watu wenye abana mana. Munasikia? Tandis que tunazania tunajua kushinda watu wote. Mwangalie ba chinois. Ndapatia exemple ba chinois. Chinois ni société ya un enfant par famille. C'est la société chinoise. Un enfant par famille. Mukiangalia to ya mortalité mu ba chinois haiko ya mingi. D'abord to nyebe ni munekala tama bulaya, mulishona chinois nakufa. Mushenda kusimetie munaona biko banazika chinois. Hapana, haiko batu banakufaka en désordre. Jua nini juu mwikuwa d'abord na mtoto umoya, ça veut dire donc muta investir bien mingi kwa ule mtoto, na santé, na éducation, na biote bitakuwa kwa ule mtoto umoya. Mukienda leo Chine, mutakuta kama population ya baze Chine iko d'abord ya mingi kushinda ya babebe. Chine bananja kufanya mpaka ce qu'on appelle ma parc ya baze. En Chine, allez même faire le Google, vous allez voir. Chine, les gens qui vivent le plus longtemps sur cette terre, ce sont les Chinois. Mwanajua jua nini? Juu Chinois ni mtu mwenye hana oncle, hana tante, hana frère, hana sœur, hana cousin, hana kitu. Chinois iko yepeke. Et tout ça déjà, ça diminue 80% de tes problèmes dans la vie, qui amènent le stress, qui amènent les tensions, tout ce qui tue les noirs. Ça élimine déjà ça. Oui. Les Chinois sont les gens qui vivent les plus longs sur cette terre. Et c'est une société d'un enfant. Chinois a un stress. Chinois a quoi un stress? Du Chinois, les alliés kwa boye peke. Bali mwa accompagner mpaka bakampatia biote. Njo wanaona batoto ba Chinois bamingi habiko ba pauvre. Non, habiko ba pauvre juu bazazi bali investir na bana mwa accompagner, bana mpatia biote na bana mpatia meme bya kwenda kuanja nao maisha. Ba Africain ngapi benye bana kwaka bana accompagner mtoto mpaka unampatia quelque chose ya kuanja maisha. Sasa si ugani mtoto wa Chinois, mtoto wa mtu mweusi atakosa mtoto wa Chinois. Juu mtoto wa Chinois bazazi bana mwakompanyaka mpaka bana mpatia meme franka ya kuinvestir kuanja maisha business. Si ugani takuwa saabali. Siki Africain, pana, kuzala mtoto umoya ni probleme, anaweza kukufa. Ukizala batoto wawili ni probleme, anaweza kukufa. Mbone ba Chinois banazalaka mtoto umoya, et ce sont les gens qui vivent le plus longtemps sur cette terre plus que d'autres gens. Juu ule mtoto bana munurir bien cet enfant chaque minute alikuwa na problème iko kwa docteur, juu bazazi yake habakose franga kumpeleka kwa docteur. Ule mtoto nutrition yake iko correct, juu bana mukulisha, bana mpatia bienye kona vyo besoin. Vous comprenez? Donc bana accompagner le mtoto ba Chinois bakufaki bure. Mais weye mwenye unaenda kuzala aseme 6 7 8 9 10 juko naogopa aseme unazala tu saa kuku. Aseo bengine banaweza kukufa. Batakufa jua nini? Jua kuna santé. Tu n'as pas l'argent pour investir mon santé à bale batoto. Bien sûr batakufa. Batakufa.
Tu n'as pas l'argent pour nourrir bien ses enfants. Bato biko na malnutrition habana santé ya bien. Bugonjwa yote kifika batakufa. Qu'est-ce que tu en penses? Tous ces enfants-là que tu as amenés, bataleta tellement ma problème ingine zuma. Vous savez, mie hapa bula mi nisha sema hivi. Mie mashangu nisha sema hivi. Juu niende kukutana na mtu mwenye aseme tutaoana naye tuoane naye. Bwana, kama uko na responsabilité za mingi za Western Union kwenyu, antuka hatutaoanaka. No, hatuwezi kuoana. Parce que hatutasikilizana. Hatutasikilizana. Juu mabunyumba za mingi kuona mabulaya hapo tuna mabunyumba za mingi niko namwambia zinakufa juu ya maproblème ya Western Union. Bazazi bopeke d'abord banaishi hapa benye bana prive batoto yabo meme kuma activité ama kumaisha mazuri juu biko na muzigo mingi ya mafamie kule. Unasikia binanja binakuwa bya maprobleme. Wetu nje anatumia kama ndugu yako. Si tu Europe kwenye biko banalipa batoto. Asema banalipaka batoto. Mabunyumba za mingi zinakufa juu ya vile. Juu kwenye biko banabalipa gouvernement ko nabalipa, mwanamke anapenda yeye njoko natuma kwabo, bwana naye anapenda kama ile franka kwa natuma kwabo. Donc muna sababu meme kama na nyie peke muko watu, muko na watoto na mnapasha kuinvestir juu bale batoto yenu jia kesho. Hamuna ile ide. Inakuwa tu course sasa nani atakutumia wakwabo wa kwanza. Kila mtu na kila na bunyumba kwenye muko, kila mzazi yuko naita mtoto wake. Basi mimi naona bakwa wanenyu basi biko banaenga. Basi wewe botu ncho bataenga, shie donc shie tutaenga. Sikule bwana sana kufukuza mwele bunyumba. Wote rudilia wapi? Utarudilia wapi shie huko au kuenga? Bibi na anakamata analeta maproblemu munyumba binakuwa bya kugombana mabichwa ulie muenge avenir ya watoto yenyu munanja kuengea bazazi benye biko mu Afrique na munanja kuengea bandugu yenyu benye biko mu Afrique. Regardez comment est-ce que les familles africaines sont désorientées. Voilà ma problème zinanja hapa nyumba kupigana juu ya franka. Kila mtu konaangalia namna gani ataganye franka. Western Union yatakuwa anatumia bandugu yake mu Afrique. Batoto wenyu bemko mnazala hapa hakuna franka, hakuna saving, hakuna kitu mko mnatia mnaepargne aseme mutapatia batoto kesho nao baanje aseme mtoto wangu sana komala naanja maisha aka kadimile aka uanje ka business. Hakuna, vyote biko mnaenda mu Afrika. No, kusaidia mtu haiko mbaya. Je ne dis pas kama kusaidia mtu iko mbaya. No, mimi niko na sema hii maneno ya exploitation. Juu kusaidia mtu na kuexploiter mtu sont des choses différentes. Mimi naweza kusaidia juu ikisi ya kujisaidia. Sitakuwa na kusaidia seme unatafuta sasa kuniexploiter kuzania seme inakuwa kazi yangu, obligation yangu nikue kila siku nakupatia. Hapana. Bandugu bapenzi, ngwa kwanja tupate akili ingine, nipapatie akili ingine kidogo. Tu réfléchir parce que hapa tuko na réfléchir ensemble. Munaona hii mambo ya COVID, ya coronavirus hii, il faut ikio siku tu apprendre bitu ya mingi. Bazazi ba mingi benye biko kule mabandugu ba mingi benye biko mu Afrique, mko mna comprendre kama aba batu benye biko Bulaya bana batumia ka Western Union, habiko ba immortel. Banaweza kukufa, ba mingi balikufa aussi mwema COVID. Non seulement ba mingi balikufa mu COVID aussi. Kuko bengine balikufa katu hivi alikufa mbugonjwa ama mimi najua uko rafiki mwa mwenye alikufa hapa mu accident en voiture. Tandis que alikuwa katu ye njo fie umoya mwenye anakuwa ka Bulaya mwenye soi-disant ana supporter batu bote mu famille yake. Ule fia lendaka kukazi hapa juu kwetu Bulaya hapa hakuna abato epargnake. Kukue hiver kustokwa hiver mutaingia muma belt we ça veut dire muma autoroute munatembeza munenda kukazi. Sa hiver kuko banasemaka banaitaka nini? Kuko ma chance sana ya accident. Juu ile glace inakuwa ina glisser. Si tu risques un petit glisse, voiture ingine iko nakuya nyuma inakuingia ama unakufa bwana. Beaucoup de gens risquent leur vie tous les jours muma barabara kwenda kumakazi muma hiver. Hata kwenda kukazi kila siku ni kuriske maisha. Kila siku tunaendaka. Donc unaenda muma voiture banaweza kukugonga accident. Sasa wenye biko mu Afrika aba comprendre kebile biote. Kama ule mtu mwenye anakutumiaka haiko immortel, ule mtu kitu inaweza kumkamata kesho anakufa. Sasa ule mtu akikufa kesho, wewe mwenye ulishazoea bako na kutumia Western Union kila siku, utafanya nini? Utafani. Na place kwa nalomba ile ma Western Union kila siku Western Union. Pourquoi est-ce que hamwezi kulomba franka mwanje business? Parce que tout se vend en Afrique.
Utasikia mimi uko natafuta kuencourager mtu mwambie bwana hawezi kufanya haka business, hawezi kufanya quelque chose. Basi huku bila vitu vyako unaniambia kwa viuzisho wake huku. Basi mie sijui yake kufanya kitu. Mie vraiment si yauzishaka yangu. Mie vraiment sijui ile maneno. Haujui ile maneno ya kuuzisha ya kutafuta maisha, me unajua kufungula migulu kuzala. Ile tu ndio unajua. Juu kama wewe hujui kitu, koma isiko unafungula migulu kuzala. Koma? Dada mimi sijui yangu vile. Basi ile ni maisha ya nguvu sana, ile ya kwenda kunaenda kunauzisha ni maisha ya nguvu sana. Abo? Huko na batoto, huko nafungula migulu uko nazala, meko unasema seme ile maisha ya kuuzisha ni ya maisha ya nguvu. Abo? Mnazoea mubaya kweli, mnazoea mubaya. Basi bile, basi huku bisha kwa bia mingi bashinwa bananja kuviuzisha huko habita uzishiwa. Me bashinwa banauzishaka. Me wewe hawezi kubiuzisha. Me batu banabiuzaka kwa bashinwa. Parce que Afrique kule kwetu hatuko ba producteur, hatuproduirake kitu. Afrique c'est un espace de consommateur. Kwenye tu tunakuwa tunakonsome. Ça veut dire tout peut se vendre en Afrique. Tout peut se vendre en Afrique. Na njoo mara bashinwa na baendie banakuwa kama Afrique biko banauzisha biote. Oui, tout peut se vendre en Afrique. Hata kirdan, hata nikutumia biatu ya vieti, unapaswa kuviuzisha. Tout se vend en Afrique parce que rien n'est produit là-bas. Tout se vend en Afrique. Tout se vend en Afrique. Muma vieti, muma vitu yote, bashinwa biko kule, baendien biko banauzisha biote. Bashinwa biko nauzisha makalanga. Shinwa, no way, hawezi kuzisha kalanga. Juba ndugu yako banakuwaka Bulaya, batakutumia Western Union. Basi shie hatuwezi kuzisha kitu hapa, basi tuanje tena kuzisha mabitu sama pombe. Batu wote banajua hapa kama bandugu yetu banakuwa Bulaya. Basi shie tutazisha tena bitu ya vile. Niye wenye mko Bulaya njo mko mna encourager bali batu mu Afrique mwele ma comportement. Juu wewe mwenye uko Bulaya, wewe peke uko na mabesoin. Souvent mabesoin za batoto na bibi zenye hauwezi tena kuassumer. Juu ulikamata deja maengagement zina kukamata sa mushingo, zinakuwa obligation. Wewe huko me wenjo unasomeshaka batoto ya bandugu yako bote Afrique. Est-ce que c'est normal? Wewe huko wenjo donc biote ni wewe. Mtoto basi ni batoto yako, wenjo libasomesha, basi ule wa mkubwa atapata gradi wa iane, utume franka ya fete, juu wenjo baba yake, wenjo mama yake, wenjo limusomesha, utume na franka ya fete. Ile banaitaka muangle emotional blackmail. Donc bana kufanya esclave émotionnel. Na fete, na biote, na ata banasemaka nini mapad, mabitu ya banamuki ya maregle ya batoto ya baniese ba kuzini bote wenjo nanja kununua biote. Tandis que ule dada yako mwenyeko kule anakufanya unakuwa wenjo esclave wako nasomesha batoto yake, kukulesha batoto yake. Ule dada yako iko na bwana, mwana itaka bwana momari. Kila magharibi ule bwana anakia munyumba, anakutana na chakula bali mupigia ya Western Union. Anakula chakula Western Union. Kila magharibi ule bwana anakuyaka munyumba, anakutana kabiere ka Western Union. Wewe uko Bulaya, uko mu conflit na bibi, uko mu conflit na bwana, uko mu conflit na batoto, juu wewe franka ulisha investir mu famille nyingine kule Afrika. Meniese, kama basi mama yangu iko na probleme, mama yangu iko mgonjwa, mama yangu ligoti iko na muluma, mama yangu mikono inanja kumuluma. Aujue kama ule mama niko mzee. Anapaswa kuwa nalumishwa kila saa. Ligoti inapaswa kumuluma. Migulu inapaswa kumuluma juu ni buze. Haiko kila minute aseme mama yangu basi mugongo inanja kumuluma, basi ifo aone doktere, basi madawa, basi. Donc chaque mois mafranka ya madawa, mafranka za hospitali, mamako juu wewe unakuwa Bulaya, licho haizi tena kumuluma, licho kimuluma ifo aende kuona opticien, kalisio kakimuluma ifo aende kuona fulani, kamukulu kakimuluma ifo aende, mais finalement njo maisha ile nye tunaona sema tunapenda kuencourager kila minute. Bwana ngwani bambie bamingi mwenye mulukamata ma responsabilités za mingi mule mu Afrique. Moi je vais vous dire ceci. Parfois on doit reculer pour se dire des choses vraies. Des choses vraies, ça veut dire quoi? Bale batu bote benye ulisha kamata en charge.
Juko batu wenye biko na kamata masharge ya mafamille 3, 4, 5. Oncle, cousin, kaka, neveu, iko ku université. Donc, ulishaka kwa ushakuwa ATM. ATM donc les machines kwa banenda ku récupérer franc à chaque minute. Wenjo shakwa kasasa ATM, kila mtu ifo akuye pale atie karte atoshe. Kila mtu akuye pale atie karte atoshe. Wewe mwenye ulikamata ile ma responsabilité yote, nikuambie leo ndugu yangu. À un certain point, on doit reculer et se dire la vérité. Toi, tu dois te dire la vérité toi-même. Tu dois te dire cette vérité. Bale batu, ba mingi bale benye ulikamata en charge, bale bote benye siku gani ma promesa bo zitaisha. Tu vas voir que promesa bo zitaisha ka ziko indéfini. Leur problème ne finira jamais. Deuxième question. Wewe njoko créateur ile ma problème. Haiko wenjo créateur ile ma problème. Toi tu n'as pas créé ces problèmes là. Donc inakuwa obligation, inakuwa problème que wenjo na pasha kukamata ile ma responsabilité na ce n'est pas toi qui as créé ces problèmes et ce n'est pas toi qui va finir ces problèmes. Ce qui est grave, c'est que vous ne comprenez pas. De plus, vous prenez soin de tout le monde là-bas. De plus, ces gens-là deviennent confortables. Unakutana ulikuwa na kamata soin ya oncle. Ule oncle naye alishakuwa na batoto nao banakuya tena banaingia mu liste. Donc tu fais que augmenter sur ta liste de responsabilités. Tu fais que augmenter. Juu ile maproblema haitaishaka juu hakuna moya wao mwenye mwalisha kuletea plan ya sortie ya ile maproblème. Plan ya sortie ya ile maproblème ni kazi. Bajue namuna gani ya kujitafuta. Eske kuko moya alisha kuletea plan ya sortie ya maproblème? Bwana, niko na problème fulani. En tout cas, niko na besoin soutenir au moins 3 mois. Ile 3 mois, ndajua namuna gani niko na l'ex ndaji en sortir. Non, habakuwa ke jamais na plan ya sortie ya ma problème. Et ils n'ont jamais eu le plan de sortie des problèmes. Et c'est, il faut maintenir sasa. Wenjo kwe sasa, mutu wa maintenir. Unakuwa wenjo, paycheck. Chaque mois, banajua kama unapasha kutuma. Chaque mois, banajua kama batoto batasoma sur compte yako. Chaque mois. Mais les gens qui sont ici, vous ne savez pas qu'ils ont leurs problèmes? Les gens ici, vous savez, est-ce que vous savez qu'ils ont leurs problèmes? Nimambie histoire moja. Kuko mtu mwa nilikuwa nasaidia Congo. Okay? Nilikuwa nasaidia d'abord batu wa MP Congo kule menishacha. Parce que je me suis dit, haiko minjo nilicrée ile ma problème na haiko minjo ndaimalizaka juu, mi sione sorti ya ile ma problème. Au fait, je ne vois pas les sorties. Sione kama bitaishaka siku gani? Abitaishaka. Na mie kubapatia ama kutostobapatia habatakufa, batendelea tu kuvivre juu bashazoea kuvivre vile na kulomba. Donc ce n'est pas moi qui va finir ces problèmes. Et ce n'est pas moi qui va se stresser toute ma vie. Juu niki stresser minjo ndakufa. Na nikikufa kesho leo mbada nizika mimi naenda boba natafuta mtu mwingine mwenye batendelea kuexploiter. Juu vile njo banajua na njo vile banazoea. Vous comprenez? Kuko mtu mwana kwa na idea Afrika avant, nikavunjika mugulu. Nikaanguka nikavunjika mugulu. Mugulu vraiment ikavunjika. Nilikuwa 3 mois mukaske. Banantia mukaske ya mugulu. Ule mtu nikasikia kuna uliza mtu mwingine ku telefone. Aseme, sasa hapa Masawa anavunjika mugulu. Shien tutapata franka wapi? Susi yake haikukuwa kaseme, eske Masawa iko bien? Eske kisa anavunjika mugulu vraiment? Hivi anavunjika mugulu, eske iko na kazi? Kazi taisha? Eske donc rien du tout. Même pas basi donc d'abord ikakuwa ndire. Donc ana regretter juu hajue sasa eske atendelea kupata franka yake. Et puis le mtu nilimsikia yake kunauliza mtu mwingine, ule mtu yepeke hakunitaka hata kuniuliza Masawa, mimi nasikia ulivunjika dada, antuka pole sana, tunakutia kumaombi ama tunajua nyeba Afrika mnajua tukutia kumaombi. Tunakutia kumaombi ama vraiment hii mwa kama hautaweza basi dadangu usitupatie, tutaangalia kisi tutajidebrouiller façon zingine juu tunajua kama unavunjika peut-être hautatumika. Au moins quand même unasikia ule mtu iko na considération. Mais rien du tout. Yesu si yake ilikuwa hapa masasa navunjika sasa shi tutapata frankai.
Nani atatupatia franka? Est-ce que ataweza tena kutupatia franka? C'était leur seul souci. Batu ya Afrika kama balikuwa na akili, kama balikuwa na akili, hii mafranka yote bana watumia kama Western Union. Si mtu mwingine anaweza kuwa ndugu yako kule kwa Afrika na kuambia aseme, bwana, we uko kule juu atujue kisi dunia inaendaka. Leo ama kama kesho kule unaweza kukosa kazi, ama leo ama kesho kule unaweza kukufa. Tupe arrive. Juu batu bamingi bapende kusema kukufa. Mourir c'est le futur le plus promettant du monde. Munaona tunalamuka hapa tunaanza kufanya programu ya maisha. Nisome nikuwe docteur, nisome nikuwe infirmière, nisome nikuwe juge, nisome ile, ça ne sont pas les futurs promettantes. Ile ni rêve ya kila mtu. Mais le futur le plus promettant dans la vie c'est la mort. Ju upendo stopendo utakufa. OK? Ile ndio futur le plus promettant. Ile donc hakuna mtu ataisha paka. Bale wenye biko mu Afrika banajua kama huku tunakuaka huku mtu anaweza kukufa. Mtu anaweza kukufa. Anytime unaweza kukufa. Ule mwenye kule Afrika aseme ata ndugu yangu gisuko kule. Gisuko kama na capacity kwa ananisaidia. Nikuwe na kama taka kasa nikuwe na kama investire, niangalie na mimi ganinda ka travailler. Shibe tunakuwa Ulaya hapa. Mtu anaweza usiku kupata accident hata tumika panda inane. Saa utatumika panda inane. Kama uko na watu wenye uko na akili kule kwa Afrika wenye mlikuwa mnatourner nabo business. Haone kama na wewe mwenye unaweza kukosa kazi inane hapa bati Afrika na wao wanaweza kukusaidia. Comment est-ce que inaweza kuwa tu relation à sens unique? Comment est-ce que? Comment? Nous devons commencer à réfléchir. Batu ba mingi hapa juu ya hii COVID balikosa makazi. Na hii COVID hayaisha. Juu ingaliki taua watu ba mingi. Hii COVID yenye hayaisha. Batu ba mingi bangaliki bataperdre makazi. Juu hapa tena banarudisha watu tena ku confinement. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui vont perdre encore leur travail. Sasa kama kule kwa Afrika tulikuwa na batu benye banatusaidia tufanye nabo business. Bwana wewe uko kule uko unapata ka franga, uko na nitumie huko niko na tourner kale ka franga tuangalie kama gisi kani tutakuwa na ka faire tourner huko. Si kama nao unabanaje kusaidia batu huko. Si nao wanaje kusaidia kama meme batu huko. Donc, chez toi, tu investir tout one way. Ile one way, ataku kwa ta siku mwa, mtu undepulu kiaka bulaya, ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, unakuwa tu natuma one way. Mais hakuna ta, bale benye ulisha tumia 20 ans, hakuna ta, siku mwa banezo kamata en charge 1 mois. Nani mwenye Afrika mwenye ko bulaya, mwasha pata probleme hapa, Afrika na mkamata kwanja en charge pendant 2 mois. Tandis que toi, tu as pris ces gens-là en charge pendant 20 ans. Les gens que toi, tu as pris en charge pendant 20 ans, habawezi ata kukamata en charge pendant 2 mois. Ata 1 mois ya bure, habawezi. Nous devons commencer à réfléchir. Parce que ici, Mouboula, on est abandonné à nous-mêmes. Moukou mnajua vile. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Famille gani mu Afrika inaweza kutumia apart ama famille ya mafia. Famille gani mu Afrika yenye unasiportaka pendant 20 ans yenye inaweza kukutumia hata kusutenir pendant 3 mois juu jirétablir encore hata kama ulikuwa mgonjwa. Famille gani? Hakuna. Batapotea, batanyamaza, banafanya sambla ondre habajua hata kama uko na probleme. Kwanja bata kuita hata juu kukuita itakuwa ondre kukonfirme kama banajua kama uko na probleme. Bananja tu kusikilia mbali. Tunasikia sa fulani iko mgonjwa, tulisikia fulani iko mgonjwa, tulisikia fulani iko mgonjwa, habata kuita bo peke. Juu banajua kama habaizi kukusaidia kwa kitu. Na habata kuita juu banajua sasa kama ile bio ulikuwa unabasaidia kwa kwanja hautabatumia tena. Turudilie maneno ya COVID. Tuko Bulaya. Shewe tuko Bulaya, ma COVID hii. COVID haiyaisha, juu bamingi tungaliki tutakufa, na bamingi benye tutaendelea tunaperde kazi. Okay? Hii COVID siku itaisha hatujue. Okay? Hii COVID siku itaisha, batu bamingi abajue. Dada, hapa Bulaya, batu bamingi. 90% ya sheba africain tunakuwa tunaishi paycheck par paycheck. Ça veut dire, banakulipa leo, unangoya tena kesho bakulipe, comme ça tu continues à vivre comme ça, salaire après salaire. Hapa Bulaya batu ba mingi hatuna ile mentalité, na de toute façon hatuwezi kuwa na ile mentalité juu franka yote inaenda ku Western Union, inaenda Afrika. Hatuna ile mentalité ya kufanya saving, ça veut dire ya kuwa na maepargne.
Juu epargne yote utapeleka epargne wapi? Wewe peke mtu moya mbulaya unapeleka dunia yote Afriki mabega. Utakuwa na epargne siku gani? Juu wewe mtu moya muafrike, baba yako alishakuzalia batoto yote. Donc wewe njoo unanja kamata charge ya batu yote, mama yako alikuzalia batoto yote, dada yako basha kuzalia batoto yote. Donc wewe uko na charge ya batu yote mdunia. Utafanyaka epargne siku gani? Donc, ce qui n'est pas possible, juu ba Africain bafanya épargne. Tu viendras que unaona kama Africain ba mingi hapa banaishi sasa paycheck par paycheck. Donc, alipata leo check, analipa loyer, analipa assurance, anakula, analala. Kesho tena maisha njo vile. Ça veut dire kuko siku ye akimanke tu paycheck moya, ule mtu anaja kujiretrouver anakuwa clochard. Musione batu ba mingi biko ba clochard pa mnazania tu ni mtu tiko clochard. Batu ba mingi biko ba clochard juu alimanke tu ile opportunité ya kupata paycheck moya ikabouleverser système yake yote akakuwa clochard. Vous comprenez? Donc nous devons apprendre quoi? Mie niko na kia kubaprendre nyebe uko Bulaya, OK? Si baambia aseme si kwa pa jua kubambia aseme musiko mnasadia ba ndugu yenu. Non mais vous devez aussi commencer à être quand même vous devez commencer à être des gens qui réfléchissent et puis les gens qui doivent être aussi égoïstes. Hautasaidia dunia mzima juu haiko wenjo leta ile maprobleme yote maisha. Haiko wenjo leta ile maprobleme yote. Que chacun se résout ses problèmes. Mtu mwaleta batoto yake maisha, angalie namuna gani ata résoudre maprobleme bale batoto bote baleta maisha. Bazazi yako habakukuzaliaka wei. Oui, on peut aider son frère. Si on en a assez et on peut aussi on connaît que uko na assez na wewe peke uko na ka saving kako juu kesho bikikuharibikia na utajikamata en charge. Hautakamata masaving yako yote uanje kupatia bandugu yako aseme ni badada yangu basi nifanye yeye ni badada yako baba yako na mama yako ndio bali bazalaka. Ils doivent répondre à leurs obligations. Ils doivent répondre à leurs obligations. Oui. On ne peut pas mener des gens comme ça kupatia batu bote ma responsabilité à batu. Non. C'est trop pour les Africains. Ndio bana mko mnakufa na macardiaque. Les Africains meurent de crise cardiaque tous les jours. Dieu a ma problème zinapita. Il y a trop de problèmes. Non, mie nishakatala, mie sita kufaka na crise cardiaque juu ya mtu mwingine. Non. Je ne peux pas prendre les problèmes des gens. Vous pouvez me traiter comme vous voulez, je suis méchante, je n'aime pas aider les gens. Haiko mie njo nilikreaka ile ma problème. Haiko mie njo ndaimaliza. Je ne suis pas mbele ya Mungu, siku ndendaka mbele ya Mungu, Mungu hata nijijaka juu ile ma problème, juu anajua kama haiko mie njo géniteur ya ile ma problème. Je ne suis pas géniteur de ces problèmes. OK? Siko géniteur ya ile ma problème. Siku nenda mbele ya Mungu, kama Mungu anapasha kukujije, atakwambia bale batoto benye uliletaka mudunia, benye haukuwezaka kukonduri, juu wenjo Mungu wabo ya sur cette terre. Ça, ce sont les choses que les gens vont répondre. Mie sina mtoto mwenye nileta mudunia, mwenye niko na tesa, mwenye hana kitu, mwenye siku akompanye, Mungu atanijije sur quelle base? Juu sikuleta mtu hapa kudunia mwenye ndatesa, sikupatia kitu. Haukusaidiaka muzazi, haukusaidiaka ndugu, haukusaidiaka, haiko obligation mbele ya Mungu. Haiko devoir. Devoir inakuwaka envers parent, envers son enfant. Parce que wenjo li uleto le mutoto sur cette terre. Bale bandugu wengine bote bonasaidiaka ni volonté. Ça s'appelle volonté. Kama uko nayo. Kama uko nayo ni volonté. Haiko devoir. Mungu hata nitiaka mbele ya maprobleme kuniambia semeo angalia haukusaidiaka huyu. No. Haiko devoir yangu. Haiko mimi njo niletaka ule mtu sur cette terre. Haiko mimi njo niletaka ile probleme sur cette terre. Nye benye muko Bulaya, mimi naanza kubaprendre hivi. Sisema usisaidie mtu. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous faire comprendre certaines choses kama kuko ma problème zingine zenye haiko njo nyenjo mtaziresoudre. Na parce que on doit aider des gens, ce n'est pas veut dire que toi aussi tu dois t'oublier. Hautajisabu na hautaleta wewe peke aussi ma problème mu majama zenyu juu ya mnatafuta kujisacrifier kusaidia watu wengine. Baba mal orienté utie focus yako mfoyer yako batoto yako bibi yako na bwana yako. Nyie muko na assez d'abord ya kuvivre leo ama kesho. Hamuna mimi mnatafuta kusaidia watu wote wengine wenye balisha bazalia kule Afrika. Wenjo ulizala wale watu mu Afrika. Haiko we. Musisema pas sema oh masa anasema batu basaidiane. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais me répéter encore. OK? J'ai dit avant ya kusaidia batu ujirassurer kama we peke d'abord uko bien. Oui. Uko hapa unaishi kila siku paycheck après paycheck. Paycheck après paycheck.
Na ba mingi muko mwa mabitu ya mawese nini ya Afrika njumu natafuta kuimpressione batu. Mulisha kuonesha batu kule aseme muko na maisha mzuri. Tandisi wewe peko unajua hapa kama hauna maisha mzuri. Hauna epargne, hauna saving. Leo kitu ikamata mingi hapa leo tunanja kuona ma communauté hapa mtu anakufa il faut tuanje kufanya makotisation. Tandisi ule mtu banamjua mu Afrika kama iko mopao. Bulaya hapa mimi nakwambia hapa Bulaya hakuna mtu mwenye ko capable ya kujizika yeye peke. Hakuna. Mutasikia tunanja makotisation. Mulete fulani, mtu fulani basi alikufa, basi franka ya kuzika. Mulete. Wewe peke hauna epargne. Me Afrika kule banajua wenjo mopao. Kule Afrika hakuna mwanalalaka njala. Kule Afrika wewe unakunda kabibembe yote. Kule Afrika wewe ndio unafanya kabiote. Me hapa hakuna kitu. Nous devons commencer à réfléchir, non? Est-ce que bien niko nasema niko bya bongo? Est-ce que bien niko nasema biko bya bongo kama hapa mu communauté kwenye tunakuaka mtu akikufa hatuna hata franka ya kuzika mtu. Hatukuwa na franka kuzika. Il faut kwanja kutafuta ma église, kutafuta ma communauté, kutafuta ba chef wa communauté, baangalie si tutamobiliser, gisu tutatia, gisu tutafanya. Mtu akipata pa problème ya Amerika hapa nani anaweza kumkuya en aide? Il y a personne qui va te venir en aide. Ça veut dire, à un certain point, on doit se dire la vérité pour se dire que je suis seul sur cette terre. Juu kama ulifanya 20 ans unaidaka watu muafrika, mebale batu ba muafrika beluliedaka pendant 20 ans hawezi kukuvenir en aide pendant 1 mois yenye comme confinement. Ça veut dire vous êtes seul. Vous êtes seul sur cette terre. Uko wepeke. Ça veut dire bikikuangukia leo hakuna mwanaweza kukusaidia. Ça veut dire unapasha kupata akili ya kujua kama comme tu es seul, tu dois d'abord épargner pour toi-même avant wanje kupatia batu bengine. Tu dois d'abord épargner pour toi-même et pour tes enfants. Et sinon ça, épargner pour toi-même. Kuko video mwa nilifanya juzi nilikuwa na explique batu hapa mimi nasema shibe tunaishi Bulaya. Hapa Bulaya kwenye tuliishi utakomprendre kama système inatuapprendre hivi. Kama unaishi Bulaya, au moins chaque personne doit avoir épargne au moins ya 3 mois. Mwile 3 mois jua nini? Juu 3 mois banaweza kufukuza kukazi. Bakufukuza kukazi ça veut dire que uko quand même na ka 3 mois kenye kata kufaire vivre mpaka sio utapata kazi nyingine. Unaweza kupata ugonjwa panda 3 mois uko quand même na kale ka épargne tandis que ungoye gisu tajirétablir après tena mu santé. Mtu anaweza kupata n'importe quel problème au moins kwa na 3 mois. Na benye biko na akili kushinda anaweza kutafuta épargne yake ya 6 mois, mwenye na akili tena sana anaenda mpaka ku inane. Tout peut arriver, mes chers amis. Tout peut nous arriver. Unaenda mpaka hata ku inane. Kama hawezi uenda mpaka ku inane, unafanya hata 3 mois. Uko na epargne ya 3 mois. Pangapi hapa kwenye tuko Bulaya, muko na epargne ya 3 mois. Bwana. Tusikilizane. Ni mimi nabaambia hivi ni juu ya upendo. Tusikilizane. Bangapi benye biko hapa biko na 3 mois au moins ya épargne. Mwanajua kama ici quelque chose m'arrive aujourd'hui, au moins niko na 3 mois ya épargne ya saving quelque part kwenye mimi najua kama batoto yangu, bibi yangu, bwana yangu anaweza au moins kufanya 3 mois juu ya kutafuta kuangalia mwele 3 mois kama mimi niko na épargne banajua kama batalipa vyote benye maisha yao itaendelea, mais après les 3 mois tutaweza kutafuta kuangalia manjia zingine. Nani biko nazo? Juu hatuna akili ya bumutu, tuko na akili ya santima ya masantima ya Afriki. Tuko na akili ya kuimpressione maisha yenye hatuna. Tunatafuta kuimpressionner watu wa Afrika maisha yenye shie peke hatuna. Tu donnes aux autres la vie que toi-même tu n'as pas. Kule kwa Afrika bafanyake kitu bananja tu kulamuka, kunawa, kuangalia television munene bali nunua na franka yako, banekale biko nakunya mapombe, bananenepa n'importe comment, biko banangoya tena gisi mwa itaisha wese nyune nyingine takuya, we huko hapa hauna épargne hata ya 3 mois. Hauna. Leo kazi kiisha, kesho ukipata COVID, kesho ukua mgonjwa, hauna hata épargne ya 3 mois. Nous devons commencer à réfléchir, mes chers amis.
Nous devons commencer à réfléchir. Très, très dur. Ce n'est pas possible. Mie kubambia verite, mie sezi kuevolio na mutu mwenye iko mutu mwenye hajione ama hanitie ama hatutie ama hatie d'abord famille yake direct. Donc bibi batoto bwana batoto kubatia d'abord direct, ça veut dire ma intérêt d'abord njo ma responsabilité zako za kwanza zile. Mutu mwenye hajua kufanya ile difference, mie hatuwezi kuevolio na mapendo. Tutaevolio namna gani? Tutaevolio kufanya nini? Juu mie sitakuya mbu nyumba yako unatafuta kunipeleka masharge ya bandugu yako yote ya Afrika. Unataka kunipeleka masharge ya badada yako ya batoto yabo tusa. Mie njo nilicréer ile désordre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous appelez des familles, ce sont des désordres total. Lorsque tu regardes certaines familles africaines, ça ce ne sont pas des familles, ce sont des désordres total. Ce sont des problèmes graves. Oh, tozaka na famille monene, tuko na famille mukubwa, mais regardez comment cette famille évolue. Ce sont des problèmes tous les jours. Les gens ne s'aiment pas, les gens ne s'attendent pas parce que c'est du survie. Tout le monde veut prendre ce que tout le monde a. Tout le monde veut arracher vite le Western Union ici, Western Union là-bas. Tout le monde veut prendre vite. C'est ça les familles que vous voulez fonder. Et c'est ça, vous êtes fiers de ça. Hein? Batu ya Western Union, nibapatie maexample zingine. Batu wengine benye biko huku mabulaya, utasikia seme, oh, Afrika balimwambia, alete franka, banunue kwanja lupango, banunue kwanja malupango kwanja, njoo siku atarudia, nini. Bwana, siku tarudia, uona just siku gani tarudia. Toi, tu peux dire ça, je vous dis, les futurs les plus promettants du monde, c'est la mort, hein. Uoneza kusema so tarudia Afrika, oui, mais unajua siku tarudia. Bali benye uko na bananja kukumanipile aseme ununue nyumba, uenge nyumba, juu boba ikale amo. We unajua siku gani utarudia. Unaweza kusema si utarudia dans 10 ans. Qui te garantit que tu as encore 10 ans dans la vie? Tu peux avoir peut-être 4 ans pour vivre. Na unakufa. Sasa ile nyumba yenye banakuyengesha muafrike, eske bale bandugu yako benye banaikala amo, kesho bataita batoto yako ulaba, waambia seme, bwane, mkio mkamate nyumba ya baba yenyu, alikuwa kanaenga huku, banabarudishia hayo. Hawatabarudishia hayo tena. Hawatapatia kata batoto yako, inakuwa nyumba yabo. Kesho inaleta maprobleme mafamie. Siku batoto yako batafuta kwenda kureklamer ile nyumba, inakuwa maprobleme ya kuanja kumeme kuuana. Moi je connais quelqu'un qui s'est fait tuer par ses propres cousins juu ya nyumba ya baba yake. Hapa Bulaya alienda kule kureklamer nyumba babake kwenye baoncle yake balikuwa banekala, bakazala ko batoto, bale batoto baliua cousin, bakamupiga shoka marto mukichwa. Jule cousin abo alifika Kinshasa juu anatafuta kuzisha nyumba ya baba yake epeke. Vous écoutez, unasikia maproblème ya vile. Sasa biko na kumanipile hapa, unakamata franka yote nyoko na unatuma muafrika, we hapa wepe kwenye unaishi, hauna hata épargne saving hata ya 3 mois parce que tout l'argent tu envoies en Afrique qu'on va construire pour toi. Bandugu yako banekala kwanja pala na tanda mpaka siku wepe utarudia. Wewe unajua siku gani utarudia? Na siku unarudia, bale benye banaishi mule deja, bananja deja kuzala mule, bananja kuambia mahistoire se, oh, mie njo nilikuwa na entretenir nyumba, saa ukuwaka hapa, kuna mie njo nilikuwa na lipa, mie njo nilikuwa na pakala kuler, mie nilikuwa ka, anasabu kama ile ni nyumba yako wewe njo linunua, inakuwa probleme ya famille. Soyez intelligent. Il faut quitter dans ces histoires de famille. Soyez intelligent. Nyumba ni yako, kama siku unapenda unaipania franka yako hapa, unaikalia franka yako. Siku unajua kama uko sure uko nenda kwenda ku Kongo, unaenda kule wepeke, unanunua parcelle yako wepeke, ama unanunua nyumba yako wepeke, unaikala amo. Hasa unaikala huko na engesha kule ku Kongo, bandugu wanaanza kutuma. Kuko mtu mwingine mwalinita kuniambia historia, aseme mama moya na mtoto wake alikuwa kama na batoto kama batatu kama baine. Garson wake wa mkubwa mwenyeko huku. Yena ba garson wake banabakia kule Kongo, bananja kumanipile wa huku. Aseme, oh, tuma franka tununue nyumba, tuanje kuyenga, tuanje kufanya je ne sais pas quoi. Ule wa hapa, tuma. Leo, ule garson mwenye alikuwa anatuma franka, na kaka yake mwenye alikuwa soi-disant yenga kule, biko leo napigania ile nyumba. Juu kaka mwenye iko kule anaanza kusema oh, mie njo niliweka ile effort, mie njo nilikuwa natembea kununua masima, mie njo nilikuwa natembea kutafuta na manini, baisha kuwa na problem. Mama mwenye iko kule sasa, mama mwenye batoto
anaanja kuingililia mwenyeko wa Afrika. Njoo anajua seme ule Afrika njoo hana kitu. Uwe mweko Bulaya alishakafika atajidebrie tu. Basi vitafanya nini? Basi ndugu yako njoo iko na sufrire hapa. Basi mamvula, mumbiote yenjo anaendaka kushantie. Basi mubiote. Basi mama ananja kumanipule situation ile nyumba ibakie ya ule mwenyeko mule Mukongo. Donc yeye na ule mtoto wake wa Mukongo balisikilizana ba escroquer kaka yabo mwenyeko huku. Vous vous rendez compte ma situation gani yenye batu biko nayo banajiretrouver ma problème ma famille na ma exploitation na misuse batu ma famille. Njo utakutana mafamia ba Africain, mimi nawaambia ba Africain chez kwenye tuko ba Africain, utakutana ba mingi ba Africain. Ma problème zenye tuko nazo jusqu'à 90%, 80%, ce ne sont pas des problèmes que toi-même tu as créés. Non, ce sont des problèmes qui t'ont été imposés par des familles. Ba Africain ba mingi ba napeleka tu ma problème ya ma famille muma bega zabo. C'est la plupart de nous sommes en train de mourir. Ma crise cardiaque, tout on a ma tension, tout on a ma problème. Parce que lorsque tu réfléchis tous les minutes, ce sont des problèmes des autres personnes qui t'ont amené. Ma problème, batu bengine banaku imposer ma problème. Kudeposer ça c'est ma problème, inakuwa tabou, inakuwa problème. Hamuko mnaweza kudeposer. Pourquoi vous n'arrivez pas à déposer ce genre de problème? Vous devez les déposer. Ce ne sont pas les problèmes. Toi, tu dois étudier maintenant les problèmes que toi, tu as créés, les problèmes que tu n'as pas créés. Les problèmes que tu n'as pas créés, mon empathie, une seconde, mes chers amis. Les problèmes que toi, tu n'as pas créés, il faut savoir quitter dans ça. Kama bunduku bunaisha. Basi bunduku buko tout basé sur matériel. Bunduku buko tout basé sur ce que moi je dois te donner. Bunduku buko tout basé sur ouais ou quoi tu nanisise ou quoi nanisise kila siku unakamataka tu, you taking from me every day. Tu prends tout. Nyebe ni munetika kuikala muma condition ya ma high blood pressure. Ça veut dire ma tension. Na ma risque ya crise cardiaque kila siku. Toi, lorsque tu mourras, qui viendra prendre soin de tes enfants? Tu vas mourir à cause des problèmes des autres. Toi, lorsque tu mourras, qui viendra prendre soin de tes enfants, mes chers amis? Personne. Ils s'en foutent de tes enfants, ils s'en foutent de tout. Habata jua kata kama we mama na wale batoto ama baba na wale batoto lubapatia ka $50. Ils s'en foutent. Habata jua kata bile ile maneno. Pardon. Mais ouais, il faut que santé yako mu danger. Ju kesho ukufe batoto yako bakukose. Beaucoup de gens sont stressés. Njo wana unasikia watu mingi biko ma église. Oh, mufamie biko natafuta kuniloga, mufamie niko naona shangazi mweko nanitokea kila siku, shangazi anatafuta kuniloga. Mais parce que ce sont des gens qui vous stressent. Lorsque les gens vous stressent tout le temps, ils sont dans votre tête tout le temps. Tu réfléchis à leurs problèmes tout le temps, tu commences même à rêver de ces gens tout le temps. Tu rêves des gens, ils sont en train de te biko wanakukamata kushingo, biko wanatafuta kukukimbiza, uko nakimbia. Donc ouais mutu unarevaka kila siku uko nakimbia, uko nakimbia. Tu te réveilles comme ça, tu es fatigué parce que ces gens-là te fait tellement stresser. Ba Africain. Tuanje kuwa na akili. We mwoko na nisikia leo we ku live. Ne répète pas les mêmes bêtises que tes parents ont fait. Parce que les parents africains ont laissé que du désordre et du problème pour leurs enfants. Ba parents africains bali wachaka seulement ma problème. Batate ona batate abatu bengine bazungu tunonaka tunaishi. Bazungu ba maaje yetu biko mbali sana donc atoza tangu bafiki yako. Jua nini parce que ce sont les gens qui ont hérité, hérité bia tate akaachia baba yake na akamwachia tout ça. Chez ba africain atoritaki kitu, mtoto africain aritaki kitu mais ma problème. Ukisikia tu babako alikufa, mama yako alikufa, unajua tu kama problem ndio zile zinakuya. Bana kuachia badogo ba mingi, utaona uko garçon wa 30 bana kuachia badogo nefu wewe peke. Baba alikufa, mama alikufa, bana kuachia badogo nefu. Utafanya badogo nefu nini? Dis-moi un peu, est-ce que ces personnes-là, il sera normal dans sa vie? Lui, il va tellement travailler dur, il va tellement même pas comprendre dans quoi il est dans maisha yake haitaenda kata bien. Bunyumba kwenye ataenda atapata maproblemu bunyumba juu unakuya na macharge kilo ya baloko unaleta, donc tu amènes beaucoup de problèmes.
Parent africain kikufa alizala batoto kama 10 kama 15, aliwacha kanyumba kamoya kama kaini chambre. Kale kanyumba kaini chambre bote bananja kuipigania, ilishakuwa ma problème kwenda kurudi. Donc les parents africains laissent que des problèmes sur cette terre. Vous là, vous munakomala, munajua ile ma problème. Et vous continuez à faire des mêmes choses pour laisser encore que des problèmes à vos enfants. Ce n'est pas possible. Nous sommes les seuls peuples qui ne comprennent rien. Nous sommes les seuls peuples qui ne comprennent rien du tout. Mwangalie mabulaya kwenye tunaishi. Surtout shibata bulaya ndio niko nasemea. Mwangalie kwenye mabulaya kwenye munaishi. Mwene ma communauté zingine mwangalie. Lorsque les gens font des enfants ici, vous allez voir que ces gens-là, ils ont même commencé à écrire que au cas où quelque chose nous arrive, nos enfants, tunapenda batoto yetu baende kwa mtu fulani. Banasikilizana meme na bale batu fulani. Banasema bwana, tout peut arriver, tunaweza kwenda kukazi, accident, tunaweza kwenda hivi vinapika. Mais si quelque chose nous arrive, hii njo tunapenda batoto yetu kama mnaweza kutusaidia kutamatia batoto, na hii njo ka quelque chose que tunaweza kuacha hapa kama batoto yetu tuko na assurance ya vie. Ile assurance ya vie utaweza kutukamatia batoto na batoto ile assurance ya vie ina ba accompagner. Combien des Africains sont ici font ça? D'abord Africain bulaya kwenye banzabu biko na assurance ya vie. Africain hana assurance ya vie, atakwambia soko zi assurance ya vie za lokolo za kosenga kukufa. Asiko nalomba kukufa. Mais là je vous dis c'est la mort, c'est l'avenir la plus promettante, c'est le futur le plus promettant. Donc wewe hawezi kuzala batoto useme hautakamata assurance ya vie. Juu kesho si quelque chose t'arrive ici. Bale batoto bako ba mingi tena bale ulizala kama ulizala uko bulaya ulizala batoto 5 6 7 8 9 mubulaya. Bale batoto qui va les prendre en charge? Parce que benzako benyebiko hapa déjà, yepeke mutoto moya déjà ni problème. Vous savez comment est-ce qu'un enfant coûte déjà aussi aux États-Unis? Un enfant coûte beaucoup. Mutoto moya c'est beaucoup de responsabilités. Sasa wewe muuliza la 3 4 5 6 7. Hauna vie, assurance ya vie. Bale batoto ukikufa batabapatia na ndugu gani atakamata batoto 3 4 5 6 7 8 9 atakamata bale. Na atakamata bale. Batakuwa obligé banji kugabula batoto, bengine mabulaya kulo nansana batoto ba Congolais bananja ku ba placer ma famille ya bazungu. Bana diviser batoto. Vous réfléchissez à tout ça? Lorsqu'on prend les enfants, batoto bako, beulizala mutumbu yako moya bana ba diviser kule. Toi tu penses que les enfants là vont grandir pour se reconnaître encore comme des frères et des sœurs demain? Parce que ata bana ji réconcilier quelque chose. Habata quoi les mêmes enfants parce qu'ils n'ont pas grandi ensemble. On est ce qu'on est directement de son environnement. Bakitosha mtoto mmoja hata mulizaliwa leo mapasa, banatosha umoja leo banamtia mfamilia nyingine, banatosha mwingine banamtia mfamilia nyingine. Ule mtoto bale watu hata kwaka jamais bandugu. Ni bandugu tu bajina, juu balizaliwa mtumbu moya, mais jamais hata kwaka tena bandugu juu kila mtu kuna filosofia yake sasa maisha kwenye alienda kuishi, mfamilia gani alienda kuishi. Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous mourrez comme ça, munaacha watoto en désordre, hakuna mwanajua atakamata ma responsabilité gani, hakuna mwanajua atakamata responsabilité gani, binakuwa ma problème. Les Africains nous avons beaucoup de problèmes. Na njoo maana tuko tunakufa na ma crise cardiaque, tuko na makufa na ma crise, ma maladie tuko tunakufa parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsque nous avons des stress ile inakuwa na release chemical moja inakuwa inaua déstabiliser ma système zetu. Nous devons commencer à réfléchir. Bandugu, si va répéter tena juu bientôt hapa ndakata sasa hii émission, mais nadhani j'ai déjà donné ou dit ce que je devais dire. Mais nabambia tena hapa, si ukia kudekuraje mtu asaidie mwenzake, okay? Si ukia kudekuraje mtu asaidie mwenzake. Mais non plus, si ukia kuencourager mtu mwenye atajisabu yepeke juu akwe nasaidia tu batu bengine, d'abord ma problème yenye haiko wenjo lilitaka mwa dunia. Ok? Les gens doivent commencer à comprendre et revenir dans leur tête pour savoir responsabilité zako ziko wapi na responsabilité zako haziko wapi. Hata kwa nakia kuimposer batu ma responsabilité mu dunia. Hautakuya kuimposer batu ma responsabilité mu dunia. Nous devons commencer à devenir des gens responsables pour savoir que kama mimi na kamata ma responsabilité zangu, je dois accompagner mes responsabilités jusqu'au bout. Si takuya kamata ma responsabilité yangu leo, aseme kakangu iko na franka, naanja sasa kuzala juu kakangu iko na franka, atanisaidia na batoto. Non, on ne fait pas des enfants pour son frère. Abazala ke juu ya konti ya kakaki.
Kama uko mujama unapasha kujikomporte kama mtu mwenye ko responsable. Bwana niko mwa hii famille, oui. Leo niko na watoto, mimi nazala watoto 1 2 3. Oui. Leo tupe marive. Leo niki kama siko, nani mwa hii famille mwenye anaweza kunisaidia na watoto yangu? Mimi naona dadangu fulani anakuwa responsable. Mimi naona dadangu fulani façon yake gani anakomalisha watoto, mimi naona ndre filosofia yake yangu na yangu inafananana. Unasumulia na ndugu yako. Unamwambia se bwana, dada, njoo vile unajua niko na watoto wangu 2 3 hapa. Leo kama quelque chose inaniarrive, mimi na bwanangu tunasema hivi, we tunaweza kuona kama unaweza kutuitikia kama quelque chose nous arrive, batoto yangu eske unaweza kutukamatia wa en charge na franka peut-être yenye teza kubakompanye ni franka yetu ya life assurance. Munasikilizana komsa mwenzako iko prepare, anajua kama leo bikifikiria ndugu yangu, mie njo minajua kama mie njo minapasha kuasire ma responsabilité, minapasha kukamata batoto, minapasha kubakompanye mpaka siku batakomala. C'est comme ça. Mtu haezi kuishi uko na batoto, hauna plan ya maisha, haujue si quelque chose t'arriver demain, qu'est-ce qui va arriver à tes enfants. Tu es un irresponsable. Uko irresponsable. Kisha bale batoto kesho habajue kwenye bitaenda, habajue kwenye bitaishi, banaanja wakamata bale batoto, banaanja kubapatia n'importe qui. Na mtu peut-être mwenye hana hata esprit, filosofia, namna gani unadhani anaweza kumalisha bale batoto? Juu hakuna mwanapenda sama responsabilité. Unaona banakamata tu mtu banampatia batoto. Kamata. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens ne vivent pas comme ça. Surtout chez tunaishi Bulaya, nous devons apprendre. Juu benzetu ku Bulaya habaishi vile. Les autres ici, là où nous vivons, ne vivent pas comme ça. Pas comme nous, jusqu'aujourd'hui. Kama muko mujama, uko na bandugu 2 3. Unajua dada yako huyu, kaka yako huyu. Dada yako alizala batoto 2, wewe ulizala 3, mwingine pale alizala kama 3. Unajua kama sitazala kama 8 9 10, juu nikikufa leo, hii charge ya 10 9 10 tena ndapatia tena bandugu yangu tena. Non, on réfléchit. On ne réfléchit pas seulement pour soi-même, on réfléchit aussi comment est-ce que famille est à évoluer. Désordre récipité, parce que tous les désordres là, ça crée des problèmes sérieux dans les familles. Il a créé des imbalances, il a créé ma problème, il a créé haine. Juu bale batoto wenye batabakia mu souffrance, bataona gisi bandugu yabo kama bashangazi, kama baonkle, biko na batoto yabo, kisha nakuwa seme tulikuwa tunasufrire, onkle yetu akutupatiaka, tulikuwa tunasufrire, basi onkle yenyu. Non, ce n'est pas le problème de l'oncle, c'était les mal calculations de tes parents. Juu mpaka leo mimi nasikia batoto mingi, batu mkubwa, mtu ko mkubwa, mutasikia tu kila siku mu conversation yake akingaliki na ile mablessure ya butoto kwenye iko na ile akingaliki perdu parce que ayakupana peut-être maisha, ama hapendi kupeleka blame kwenye blame inapashwa kukua. Unasikia mpaka leo unasikia mie nilikomalaka kwa muyomba bakatutesa, mie nilikomalaka. Sasa munakia komala kwa muyomba, unazani muyomba ataleta karte yake ya maisha na franka iko nayo mukonte akikuonesha sema mtoto fulani, unaona mie mu konte yangu sina franka, ça veut dire sitaweza kukomalisha. Hata kwambia vile, hata kwambia tukuya tu basi wikali. Me oncle hata ima batoto yake juu yako. Ni instinct iko naturel. Avant oncle akuservir we ataservir batoto yake. Avant tante akuservir we ataservir batoto yake. Okay? Njo nakutana batoto tunakomala na ma-en, tunakomala na ma-probleme, utakutana bandugu fulani na bandugu fulani habasikilizanake, juu kila mtu hakomprendre, aseme balenda kuishi kwa benzabo bakabatesa, balenda kaivi bakabatesa. Mais où étaient tes parents, mes chers amis? Hata kama baparango balikufaka, eske bapana yako balisikilizanaka na mwenzako aseme wenjo tanikamatia batoto? Hawakusikilizanaka. Mwenzako alikuwa kuchukuretrouver vi, banamuletea tu ma responsabilité devant la porte. Des familles africaines, vous avez beaucoup de travail à faire, et surtout ma problème, ma réconciliation. Njo mana ba mingi muko mule mu église. Famille écoute kolinga yote, famille écoute ba konyoko la yo, famille écoute. Parce qu'il y a tellement de désordre dès le départ. Personne ne comprend comment est-ce que même ma famille n'a pas fonctionné. Personne ne comprend. Tout le monde va seulement faire dans la famille, faire des enfants, faire des choses, parce que tout le monde est en train de faire ça. Et puis ça devient des problèmes. Et puis ça devient tunanja kulia.
ndeko nanga kutu ya mwasi alingaka ngai te, ndeko nanga kutu ya mwasi alingaka bana na ngai te, ndeko nanga ya mwasi kutu alingaka boye te. Lorsque j'ai envoyé les enfants là-bas, on est non. Parce qu'on avait mal commencé. On a mal commencé avec un frère qui t'appelle pour te dire il veut se marier, mais hana ngombe, we njo unapasha kumpatia ngombe. We uko Bulaya njo ananja kutuma mawese nino ngombe, Bulaya kule ni ngombe, ule kaka ananja kuzala weye, batoto yake bote bananja kuzalia na mbiko wanakomala na njo wanaenda kwa masomo banajua kama we muyomba ama shangazi we njo unakuwa fournisseur, na siku hautapana unakuwa enemy ya wale batoto wenye habaya kuona hata banakuwa kama Afrika. Unakuwa enemy hapo. Mimi nilipataka mtu mwa Afrika kaniita ku telefoni mwenye siaonaka maisha yangu. Siaonaka ni ndugu. Siamonaka alizaliwa kama mimi sikukwaka tena Mwafrika. Siamonaka hapa tu ku Facebook akapapin. Kwanja kuniambia aseme kwa universite iko na besoin $400, iko na besoin kila siku ni ma problem. Kila siku ni ma problem. Sasa sikumurepondre, siku moya akapete le plomb. Siamonaka maisha yangu. Akapete le plan kuniambia semeo comment est-ce que chie tuko nazania c'est chie njo tuko na droit ya kuishi bien bo abezi kuishi bien. Vous voyez ça? Ça veut dire que déjà je me suis déjà créé un ennemi malgré si afika kata kule ku Congo si amona kata maisha. Pourquoi? Parce que mko tu famille. Au nom de famille. Unamujua tu aseme asi anakujua tu jumu ko mu famille moya, Ça veut dire on a dû créer déjà, on se crée déjà des ennemis dans la famille. Et ça, les gens, boîte famille batambia, mais abiso toza famille munene, chez tuko na famille munene, tuko na famille munene. Mais les gens déjà, les gens déjà dans la famille ne s'aiment pas. Parce que tout le monde vit dans la survie. Tout le monde cherche à manger. Tout le monde cherche à prendre ce que l'autre a. Vite, 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 vite. Tukwe na akili bandugu, tukwe na akili. Ba mingi binaona malgré muko mnaishi Bulaya, hamuna akili. Bah mingi mko mna répéter il est ma même chose, les mêmes vies là que vos parents ont fait, vous êtes en train de le répéter. Vous n'apprenez pas. Vous n'êtes pas en train d'apprendre. Kwa tibali tuzalaka ba mingi, njo vile na mimi napenda kuzala batoto ba mingi, regarde bali bazalaka ba mingi, combien de vous ont réussi, combien de vous ont une bonne vie, combien de vous sont en train de souffrir, combien de vous sont derrière vos dos tous les jours, il faut mounipatie, comment mounipatie mise à vivre. Combien? Toi, tu trouves ça c'est bien? Tu trouves que les gens vivent comme ça c'est bien? Kisha kutafuta kujitosha kwa ile masusi yote, uko na fonde foyer yako, uko kule uko na foyer zingine déjà balisha kucréer. Foyer yako uko inakuwa stressé parce que il y a pas assez d'argent, il y a pas assez de moyens pour survivre à tous les foyers yako na matuma foyer ingine balisha kucréer l'Afrique. Tu ne peux pas survivre à tout. Kisha unaona ba mingi hapa, ba mingi surtout les hommes, comme les hommes ne savent pas parler, kwetu hatuna hii culture ya kusema vya kweli. Juu ya niko nasema hapa biko mnashoke batu ba mingi. Mais mnajua kama vous êtes dans ça. OK? Njo tuna ba mingi mnajitia mu mapombe, mnaanza kukunywa mapombe jua kutafuta kujifaire plaisir. Kuzania aseme nisha pana Afrika basi ile $1000 na mie aka kasanka na bakia nijinunulie Johnny Walker. Surtout ba garçon ba Swahili munapenda ma Johnny Walker. Nyamu kunyaki hata ma 20. Ni ile mapombe za ngufu zinakuwa zinabachoma mafua. Munaingia muma Johnny Walker kaka. Siko najitundika. Johnny Walker makukula munaji refugie sasa muma distraction ya chakula. Na kukunywa n'importe comment. Joto na bakaka chaque weekend ni kukunywa, ni kukula, ni kukunywa, kutonesha kisi kwa nafanya mafete. Jukule bu Afrique, il faut continuer kupana ile image yake kama iko mopao. Jukule Afrique enjo fournisseur. Huku ni kukula, ni kukunywa kesho. Ni mimi nabangalia kaba mingi hapa. Niko naangalia kisi matumbu, muko na matumbu za munene juu ya kukula mubaya tellement que muko mu ignorance, mpaka ignorance ya kukula. Vous êtes même dans l'ignorance de tuer vos corps. Utaona ba mingi muko na bima tumbu ya munene pale munakula ni musha kwa maboss. Ile tumbu yote inabeba makolesterole, inabeba maprobleme, inabeba kisha kesho pale utasikia heart attack, taya! Crise cardiaque.
Tu as mené tellement beaucoup que tu n'arrives plus à supporter. Haiko vile. Conseil gratuit itakuwa hivi, nye mwenye uko Bulaya, avant mwanje kurefleshir kupana kama Western Union kule kwa Afrika, rassure-toi kama kwenye Bulaya uko na au moins épargne à 3 mois. OK? Au moins épargne à 3 mois. Tu as au moins 3 mois. Parce que si quelque chose t'arrive ici, personne va te venir en aide. Au moins épargne à 3 mois. Kama uko na akili enda 6 mois, kama uko na akili zaidi enda inani. Tu ne peux pas sauver tout le monde, tu ne peux pas épargner tout le monde. Ile maprobleme ya maafrika bandugu yako biko na kuzalia batoto ba mingi, haiko we njo uta-résoudre. Biko na problème ya mentalité, na problème ya mentalité, la pauvreté c'est d'abord dans la mentalité. Hauta sindikiza mutu aoe, anenda kuoa kitu ya ina mana. Vous accompagnez les gens dans les mariages qui n'ont pas de sens. Oh, dada yetu kuna olewa, me anasema oh, shenjo badada yake shenjo faut tumutumie biote, shenjo faut tumutumie marobe et tout. Mais elle se marie avec un homme. Cet homme-là n'a pas du travail. Oh, shenjo faut tout sponsoriser fête. Elle se marie avec quelqu'un. Donc ta sœur n'a pas du travail. Son mari n'a pas de moyens. Nyenjo muta financer. Si njo encourager ma bêtise ile lakini. Haiko bêtise ile. Si ça c'est pas un bêtise, haiko bêtise ni nini ile. On se marie parce qu'on connaît, qu'on comprend maintenant, ça sont des responsabilités. On est capable. Tunatumikaka, bwana natumika, mie natumika. On se marie parce qu'on comprend que celui-là, c'est un partenaire. Partenaire mubiote mumaisha. Kama sina atanisaidia, kama yeye hana minda musaidia. On se met en couple pour ça. Sasa wako mu couple, mie njo mina kwa partenaire wako. Wewe uko mcouple, mais mimi njo partenaire wako wa franc. Mimi c'est quoi partenaire wako, ulenda kamata ma responsabilité. Si tu as un mari, regarde à ton mari, demande à ton mari. Mimi siko mari wako. Kaka, kama uko na bibi kule mbunyumba ulienda kuoa, tourne-toi vers ta femme, c'est elle ton partenaire. Donc kama wewe hauna, angalia bibi yako umuulize kuna nini kumfuko. Mimi siko partenaire wako. Kaka, mimi niko partenaire wako. Mimi siko partenaire wako. Siko partenaire wako wa maisha. Siko partenaire wako, je ne te dois rien, absolument rien du tout. Si tu n'as pas encore trouvé un bon partenaire wa maisha, usiowe. Hautatafuta tu partenaire juu ya sexe. Mko mnalala ensemble kwa natuzalia ma problème kila siku. On ne trouve pas un partenaire dû à sexe et tout. On trouve un partenaire pour résoudre tous les problèmes dans la vie. Hein? On a baduru. Si tu nye baduru bakaka be munanitumia kama message aseme oh dada niko na oa unitumie ngombe, dada niko na oa. Mimi siko partenaire wako. Siko partenaire wako. Kama wao juu kama wanaoa mwanamke juko partenaire, ça c'est ton problème. Moi l'homme qui viendra m'épouser, il connaît si kwa nakia kunioa anajua kama anapata partenaire. Na mie siku ndaitika kuolewa juu najua kama mimi nilipata partenaire wa maisha. Ça veut dire que mtu mimi anaanza kuangalia kwa kama niko na problem fulani, susi fulani, mimi naangalia d'abord bwanangu. Kama bwanangu iko na problem fulani, iko na problem fulani, iko na problem ya kazi, bali mutosha kwanja kukazi, hana kazi mwema siku etu anapasha kuangalia d'abord mie. Oui, bibi yangu iko pale, gisi sina kazi 3 mois, 5 mois avant ni récupérer tena kazi ingine, ma femme est capable de couvrir iko capable ya couvrir ma facture. Moi même chose. Mimi najua kama nikienda kuolewa kwa mwanaume, mimi najua kama mie kama leo sina ama mimi sina kazi ama bali nifukuza ku kazi. Sitakuwa na stress mingi juu mimi najua kama bwanangu iko capable ya kucouvrir ma facture au moins pendant 3 4 mois, 5 mois. Mbele ni jiretablir. Mais sasa nyinyi mnaenda kuoa jua nini? Juu tu baba jua msosiete kama muliolewa. Ulioa bwana mwingine, soit disant partenaire munyumba, mais unalomba kama mtu mwingine franga kila siku. Ça n'a pas de sens. Ça c'est quel genre de mentalité ça? Ça n'a pas de sens. Ulioa bwana mwingine, mais mtu mwingine njoo na kumalishia watoto. Donc toi tu as épousé quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'élever tes enfants. Mais ça c'est quel genre de mentalité? Ulioa bibi kona zala, me dada yako njoo anachungaka watoto. Dada yako njoo partenaire wako. Sasa natafuta kukuambia seme, bwana, mimi sina franka na mimi niko na responsabilité yangu, mkamate hii $1000 ama $500, muangalie kisi mtaanza kuuzisha taka quelque chose pale. Bibi yangu hajake kufanya kitu kaka. Hauna haya, ulienda kuoa bibi mwenye fanya kitu. Ulioa bibi mwenye fanya kitu.
Mais tu as épousé quoi? Tu as épousé un problème? Regardez-moi ces gens. Et c'est nous maintenant, ils veulent. Tu as épousé une femme qui ne sait rien faire. C'est vrai ça? Kisha unasikia utasikia iko kule ku telefone kula anaanza kuambia sema mimi Maina sijui kama kufanya kitu mimi nilikoma depuis nilizaliwa siafanyaka kitu siauzishaka hata kitu mie siafanyaka kitu au ifanyake kitu uliolewa. Donc wewe kazi yako maisha unajua tu kufanya sex, c'est ça. Unajua tu kufanya sex. Regarde-moi ces gens déjà. Kisha mtu wa vile Mwafrika anapenda mukue na conversation, mukue ondire unakuwa na conversation ya bandugu mnasumulia. Mtu wa vile utasumuliani mutasumulia vitu gani maisha? Quelqu'un qui vit encore comme un animal, yeye anajua tu kufanya sex na kuzala. Dada wewe utuitake nikuite tutasumulia na wewe nini wewe mwanamke mwenye uko unaniita Maina me haujua kufanya ushaniambia deja maisha haujua kufanya kitu. Tutasumulia na wewe nini? Basi Mungu tunjwa anachungaka. Tuko tunazala tu basi Mungu tunjwa anachungaka watoto. Wewe mtu ngaliki na refleshira sasa utazala hauna kazi Mungu tunjwa anachungaka. Unapenda mie na wewe tuko tunasumulia vitu gani maisha? Tutasumulia vitu gani? Tutasumulia vitu gani? Basi mulishakuwa kule Bulaya, mulishakuwa mafiere, mulishakuwa ndasumulia na wewe kitu gani wewe mtu mungaliki na refleshira sema hauna kazi, bwana hana kazi, memutazala Mungu njoo atachunga. Mimi na wewe tutasumulia kitu gani? Mimi na wewe tutasumulia kitu gani? Parce que atuko wewe ngaliki mu etat animal. Juu nyama ya pori njoo inazalaka vile. Iliende kamata mwanamke, ikaibebesha mimba, ikazala, bakanja tu kukula mayani, baka nyama pori njoo ngaliki mu ile etat d'esprit. Sasa wewe na mie na wewe tutakuwa tunaburafiki namna gani hata kama uko semeki, tutakuwa nasumulia kitu gani? Hakuna vile tutakuwa tunasumulia ndugu yangu. Hamone kama Mungu anatutia tu mashida, Mungu anatutia tu maproblème. Mais mie pour vous dire la vérité, mimi nishakatala ile maneno yote. OK? Mimi nishakatala ile maneno yote. Que chacun prend ses responsabilités. OK? Kama unajipatia ma responsabilité ya kuoa ama kuolewa ama kuanja kuzala watoto, tu dois te mettre devant tes responsabilités. OK? Kama utauzisha mkalanga, kama utauzisha je ne sais pas quoi, enda kuuzisha ile kulisha watoto yako. Mie nilisufrira juu ya watoto, ulisufrira au kujua kama ni responsabilité. Qui ne souffre pas pour ses enfants? Qui ne souffre pas pour ses enfants? Toi, tu crois que c'est toi-même qui souffre pour ses enfants? Tout le monde souffre pour faire nourrir ses enfants. Parce que c'est toi qui as accepté ses responsabilités sur cette terre. Sur cette terre. Donc tu dois souffrir comme tout autre parent qui souffre, qui sort pour aller chercher pour son enfant. Tout parent doit sortir pour aller chercher pour son enfant. Weye ulizala juu patie batu bengine ma responsabilité kisha ukue hand free. Ukue hand free uikale kule batu bengine bako bana kuchungia. Kisha kesho kwa maproblemu mafami. Wewe uko nazala juu batu banakuwaka Bulaya batakusaidia. Bandugu ya Bulaya mina bafungulisha macho. Mina bafungulisha macho. Bale bote benye munasaidiaka Bulaya ubukule maafrike kule. Wewe ukipata leo probleme hapa nani atakusaidia? Kuko moya mwenye ko capable kule kukamata en charge pendant 1 mois ama 2 mois juko mgonjwa. Hakuna. Kuko moya mwenye ataweza kukamata en charge pendant 1 mois juu wewe kazi ilisha. Hakuna. Ça veut dire vous devez devenir d'abord, vous devez commencer à devenir intelligent et devenir aussi des égoïstes. À savoir d'abord se servir. Servez-vous d'abord vos intérêts à vous avant de savoir servir les autres. Et les autres là que vous êtes en train de servir, haiko obligation ni volonté. Nyebe ni mulijisia muma obligation, mutaendelea mu ile ma obligation mpaka siku mutapata ma crise cardiaque. Jule ile bale batu abata chanjaka, ile ma comportement bo haita chanjaka, batendelea na baongezea même ma responsabilité sur ces responsabilités là que vous avez déjà. Parce que kama uko na ba cousin 10, bote unakamata responsabilité ya wawili.
Bale wengine badisi banabakia basi batajua aseme bon na mimi niende kujingiza tena kwa ile liste na mimi aniti aniongeze. Comment est-ce que anakamataka charge tu ya bale bandugu yetu bawili na mimi niende kujiongeza mo responsabilité. Tout le monde va venir s'ajouter sur ta liste de responsabilités. Et tu seras coincé. Pourquoi? Parce que on va partir image, on va encourager moi ma bêtise ya kwa nakia kukulomba. Mwana nakia kukulomba umwambie akupatie bilan ya travail na plan ya sortie ya maproblème yake. Kama anapenda business, uko na $500, utamutumia ye na bibi yake banje kuzisha mamasaki ya mama Kayabu, banje kuzisha masaki ya masitron, baenda kuenda kuma village, bako banakamata mama tungulu, banazileta muvile, banajua gisi ya kujitafutia. Mwenye hana plan ya business usimusaidie. Mwenye hana plan ya business usimusaidie. Ça, maintenant, c'est à vous d'apprendre ou à laisser. Mukipenda munaendelea na saidiana vile, c'est votre problème. Mais la plupart de vous, attendez-vous ma crise cardiaque, juu mungu mnapata ma tension à cause des problèmes de l'Afrique. À bon attendeur, sali. Njoo ilikuwa émission ya leo bandugu bapenzi. Mimi nadhani tunaishia hapa, tutaonana dans les jours à venir. Bye bye. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous-même. Il n'y a pas de problème lorsque vous prenez soin de vous-même. Ok? On ne peut pas prendre soin de tout le monde d'autre et ne pas prendre soin de soi-même. Prenez soin de vous-même mentalement, émotionnellement, physiquement. Prenez soin de vous-même d'abord. Jubale benye biko Afrika bakikustresse, ukikufa, hakuna mwenye atakuwa na susi yako, hakuna mwenye atasaidia batoto yako, hakuna mwenye atakamata en charge ya batoto yako, hakuna. Ça veut dire, vous devez d'abord être selfish, ça veut dire égoïste, savoir se sauver d'abord soi-même pour sauver ses enfants et ses intérêts d'abord. Hakuna responsabilité ngine Mungu alikupatiaka sur cette terre, à part batoto benye we ulileta mudunia. Bale batoto bengine, ni batoto ya batu bengine, kila mtu atafute gisi gani ataprendre soin ya batoto yake. Ok? C'est comme ça. Bye bye.